Sadaqallah Maulana Azim. Selanjutnya Muhammad Zakaria akan membacakan Iqra di 4 halaman 80. Orang lagi. Selanjutnya Muhammad Syekhi Ali akan membacakan Iqra jilid 2 halaman 35. Oleh sebut
Sebite to. Kalau bila sesebitek belum kolo dua berempat nah berarti belum kolo dua kalau dua enggak jangan datang belum kolo dua ya tini nare sebitek aja majar bulan nanti kolo apa ria sebitek yang sebitek pesai benar sebitek biki iya sebitek pesai ya kita mau ngerti iya sebitek 2, 4, 5, 6, 10 sebitek petang polo belum kolo 4 belum kolo satu sebu mes penampilan nyegrup mis grup perlu diketahui untuk penampilan tadi penampilan untuk paut tarian paut yang selanjutnya Muhammad Akbar Rizki Kaisa Sokoni Adiba Syamila Lesmana Muhammad Rizki Afifah Afira Bingis Muhammad Al-Ghalifi Sidki Muhammad Ikhwan Al-Aziz Anindita Kaiza Az-Zahra dipersilakan menjadi panggung. Al-Quran deh. Habis Jadi ngabudi. Akan membacakan di 3 halaman 34 ayat 260 sampai selesai.
Sadaqallah Maulana Al-Azim. Selanjutnya Adiba Syakila Lesmana akan membacakan Al-Quran juz 3 halaman 43 ayat 276 sampai selesai. Sadaqallah Maulana Al-Azim. Selanjutnya Muhammad Rizki akan membacakan Al-Quran juz 1 halaman awal ayat 1 sampai selesai. Sadaqallah Maulana Al-Azim. Selanjutnya Afifah Amirah Lidis akan membacakan Al-Quran juz 3 halaman 45 ayat 283 sampai selesai. Bismillah.
Shadaqallahu maulana al-azim. Selanjutnya Muhammad Al-Halifi Zidki akan membacakan Al-Quran juz 2 halaman 21 ayat 143 sampai selesai. Shadaqallahu maulana al-azim. Selanjutnya Muhammad Ridwan Al-Aziz akan membacakan Al-Quran juz 1 halaman awal ayat 1 sampai selesai. Shadaqallahu maulana al-azim. Selanjutnya Anindita Taiza Az-Zahra akan membacakan Al-Quran di 1 halaman 11 ayat
adalah lomba untuk RAA. Kami selaku koordinator lomba, apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami pesankan kepada koordinator lomba RAP. Pengumuman untuk murid yang mau wisuda dan yang mengikuti lomba fashion, yang mau foto harus mendaftar sekarang ke Bunda Mufarrohah. Seawisuda bersenerok fashion mon afutur adaftar de Bunda Mufarrohah selangkeng. Langsung mengajar nih. Langsung bawa langsung bayar. Temen lang. Daftar langsung ngajar ya. Daftar langsung ngajar ya. Terima kasih kami sampaikan. Untuk semua murid SAB supaya duduk di depan panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Aku udah malam pada. Kerja sampai Kami panggil sebelum memulai, kami akan membacakan kriteria lomba. Kebenaran kami pasrahkan kepada Bunda Kur, kefasihan kepada Bunda Mis, dan kecerdasan kepada Bunda M. Kepada semua dewan juri, dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan. Aku dulu ya. Mana-mana kamu Di sawah so wisuda. Ayo suruh kerja aku. Kami panggil Muhammad Aldi, Khairul Nisa, Zainal Abidin, Nur Mutiatul Hidayah, Jasmine Kotrun Nada. Dipersilakan naik. Sudah. Toju nak sayang. Toju B, toju B. Duduk. Jadi ngebudi keadaan. Langsung ada Muhammad Aldi akan membacakan Iqra jilid 1 halaman 22.
Selanjutnya Khairun Nisa. Buka Iqra 2 halaman 16. Selanjutnya Nurmatiyatul Hidayah. Buka Iqra 3 halaman 22. Wow.
Nomor lebih selanjutnya Ananda Jasmine Kotrunanda, buka Iqra 4 halaman 7. Zainal Abidin. Nomor selanjutnya Muhammad Aditya Putra, Anindita Khairul Yuswa, Muhammad Fakih Zain, Novan Firdaus, Muhammad Sultan Nasirul Asrofi, Ahmad Basori Rashid, Nailatul Izzah, Anissa Istiqomah Aliyah. Langsung Muhammad Aditya Putra, buka Iqra 4 halaman 16.
Buka Iqra 5 halaman 12. Buka Iqra 5 halaman 14.
tulis hariannya bersama. Nomor selanjutnya Novel Firdaus, buka Iqra halaman 26. pada usahanya ngomongnya tahu buka Iqra 6 halaman awal. Selanjutnya Ahmad Basori Rosyid, buka Iqra 6 halaman 6.
Buka Quran halaman 14. Iya, belajar TV. Boleh berempat. Boleh sebulan orang. Orang karo laki eun. Kalau seleko. Belum benar. Tak lahir laki eun.
langsung mengelau dia mandi spesial sangat terkenal. Selanjutnya Alisa Uluski Koma Ariana merupakan nomor undi terakhir untuk membaca Iqra. Buka Iqra 6 halaman 109. Ini beralih ke lembar membaca Al-Quran. Nomor 1 Ananda Ahmad Hafiz Zakwan. Ahmad Hafiz Zakwan Mawazinatul Ummah Aida Fitria Ramadhani Aditya Maulana Rizki Adri Ilman Fairuz Muhammad Ismam Firdaus. Keadaan saya Nyandar dong. Langsung nomor undi 1 Ananda Ahmad Hafiz Zakwan. Iya aja sampai lama. Buka juz 1 surah Al-Baqarah ayat 41 sampai 45. Afif. Ya Afif. Kakak. Ale.
Sadaqallahu Maulana Al-Azim. Nomor undi selanjutnya Ananda Ahmad Hafiz Zafwan. Buka di 1 surah Al-Baqarah ayat 41 sampai 45. Sadaqallahu Maulana Al-Azim. Nomor undi selanjutnya Mawazinatul Ummah. Buka di 1 surah Al-Baqarah ayat 63 sampai 65. Sadaqallahu Maulana Al-Azim. Nomor undi selanjutnya Aida Fitria Ramadhani. Buka di 1 surah Al-Baqarah ayat 80 sampai 81. Bismillahirrahmanirrahim.
Sadaqallahu Maulana Al-Azim. Nomor undi selanjutnya Ananda Aditya Maulana Rizki. Buka juz 1 Surah Al-Baqarah ayat 114 sampai 115. Naungan nih.
Buka juz 3 surah Al-Baqarah ayat 267 sampai 268. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya' wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim. Sadaqallahu maulanal azim. Demikianlah lomba membaca Iqra dan Al-Quran tingkat